Şırnak'ta da öz yönetim ilan edilse biz bunu doğru buluruz. İzmir'de de ilan edilse doğrudur. İstanbul'da Hevseroka Partiya Demokratik ya gelen HDP Figen Yüksekdağ DHP'vineke taybet te ji bo dengê Amerîka babetên Rojevê û helwesta partiya xwe dinirxîne. Hevseroka HDP dibêje AKP û Erdogan ji bo tola encamên hilbijartinê bistînin şer dane destpêkirin. Cihên ku şer lê hatiye gurkirin jî deverên ku HDP hemû parlamenterên wê bi dest xistinê ne. Tayyip Erdoğan savaş kararını پشتی کل هفته حزیرانه AKP دست حالداری و اردوغانشی سروکاتی دست نخست شرشی دجوار بو و هات گر کرند. لوراشی دیاره که اف شر اشعالی حکومت و هاتی دست بکرن و قد نافکرن که گریدای راگهاندن داخازن گلیت ریوبرین خسریبه. Cihên ku şer hatiye gurkirin ew deverên ku HDP hemû parlamenterên wê bi dest xistinê ne. Yani ew bajar û navçeyên AKP li wan deran qet deng nestandine ne. düşünüyorum. Tam tersi. به وی هلبجارتنا کمان فرض کریه و هر جور حیله و ریوازان بکار بینن. لی ام اشبو ویشی آماده نه و ام اشبو اولکاری دنگان و صندوقان بری خستنیا خو یا گل بدن پیش. Biragihandina xweseriyan re gurkirina şer û pevçûnan û jaliyê PKK ve jî dawiyanîna Girbestê bûye sedema rûxanên mezin. Kendi ما دموکراسی سیاسی لگور پیوان جهانی را وکریه و ام وک مدل دموکراسی بشدار که هر کس تعداد چه خوب بستینه تعریف دکن. لهر دره ترکیه آنکل شرنخیجی لازمیره و استانبولشی خسری وره راگهاندن ام وی راست بینن. لورا ام نافکرن که شر پشتی راگهاندن خسریان دست بکریه. Yüksekdağ dide xuya kirin di hilbijartina pêşwext de biragihandina herêmên ewlekariya taybet re jî dixwazin li ser sîndoqên hilbijartinê guvaşê çê bikin. Xanima Yüksekdağ li ser hilbijartina pêşwext û beşdarbûna HDP di hikûmeta demkî de jî nêrîna partiya xwe bi me re wiha parve dike. Şu hiçbir zaman kriz üreten bir rol oynamadık. Her zaman çözümden yana olduk. Hatırlarsınız. ما تجاری نخواستیه کریزان گش بکن. لحفت حزیران مگود ام نلدجی حکومت کوالاسیونینه. ام پیشگیری حکومت هوالبندی AKP و CHP جید بکن. نها ام دبیجن ده حکومت دمکیدا چه وظیفه بکه و سرمه ام بشدار ببن. Hevseroka HDP berdewamê de dibêje her çiqas em jî berpirsyariya xwe ya beşdarbûna hikûmeta hilbijartinê narevin, AKP dîsa jî naxwaze HDP di hikûmetê de beşdar bibe. Hevseroka HDP beriya ku hikûmetek were avakirin jalî AKP ve şandina parlemenê ya pêşniyara tezkereya destwerdana leşkerî li Sûriye û Iraqê jî wekî revandina ji şewatê bi nav dike. Suriye tezkeresini yeniden çıkarmak. AKP دخوازه دوی روش آلوز و ندیارده بلس و بس تذکره سوریه بده پشراندن. AKP حول ده بری حکومت دمکی و بریاره بستینه. اوه انجام سیاست AKP یا فرض کرنا شر لحرمه. AKP hewl dide berî hikûmeta demkî vê biryarê bistîne. Salih Turan, Dengê Amerîka, İstanbul.